ljudi i dobrodošli u Expert Bosne Gaming. Danas ćemo snimati GTA 5. Ako neki ne znaju za ovu igricu, to je najnoviji GTA 5 i po meni je najbolja igrica od svih. Imate tri lika, Franklina, Michaela i Trevela. Evo sad smo mi upravo prebacili na Franklina. Michael je čim ga dobijete najbogatiji lik. Trevor stvarno kad ga dobijete znate kakav je. Sad ćemo upravo zoniti taksi i prevarćemo ga, uzet ćemo mu auto, jao. Da. A Franklin će tek postati multimilijarder. Stvarno je predobra igrica, ja vam preporučujem. A znate što je najbolje? Što imate na svim konzolima, trenutno su tek napravo za PlayStation 4 i Xbox One. Zatim, ovo igrici je stvarno je dobro što je malo više realistična, kako su skroz prekopirali grad. Vidite ovo zvaje taksi, ovo zviljem da prođe. Evo sad ćemo upravo uzeti taksi. Jao, jesam te prevar. Zatim kad znate na primjer šta je područje 51 u Americi, u Nevadi, na primjer u GTA 5 imate isto to. To vam se zove, sad ćemo vidjeti to pokazati, to vam se zove Fort Zancudo. Sad ćemo upravo ići tamo i kad uđemo tamo ganjat će vas više od 3-4 djece vas ganjati. Stvarno ova igrica je super, ali mnogi govore da je Watch Dogs puno bolja, a mene nije ni blizu ovoga, jer stvarno jednom ćemo vas snimati Watch Dogs. Jest da Watch Dogs postoji nešto bolje. Vidite ovo gore kad piše ovo taxi job offered to accept please left and all. Sad se pije zašto sam ja izabrao taksijer, zato što ima tu jedan trik. Kada uđete u taj Fort Zancudo, odmah vas ganjaju, a ovdje kad uzmete taksi, na primjer, nekoliko... Ne, hoće vas ganjati, nego samo neće vas, na primjer, 2-3 minute, neće vas pojaviti, zato ima dovoljno vremena da uđete, a zato sam izabrao Frank, zato što ima ovu mogućnost, ovo usporenu vožnju, pa sam ja to sve shvatio, taj sam ja izmislio trik, pa sad ćemo ga upravo demonstrirati. Stvarno, ovu igricu bi vam svi preporučili. Jeste super igrica, ako imate na primjer sve ove konzole, ako imate neke od konzola kao što Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 ili PlayStation 4 uzmite ili neku dobru mašinu od računara. Mislim, puno zauzima mjesta ova igrica. GTA 5, stvarno, sve su GTA 5 najmanje 2 put bili najbolje igrice godine. Ova igrica stvarno, a meni nervira iskreno što neki govore da su one puno gluplje igrice bolje, na primjer. Watch Dogs su puno govorili da je bolja, a ni blizu nije. Jest. Onda što smo rekli, snimat ćemo vam u sljedećim epizodama Watch Dogs. Jer stvarno telefon koji hakira sve. Ja, mislim, dobro je to sve, ali priča, ali nije grafika dobra, kao što je ovdje. Vidite ovdje kakva je karta, ćemo pokazati mapu. Da, neke dijelove niste otključali, a neke jeste. Vidite, to su svi dijelovi koji nismo išli u njih, na primjer, to su stvari, sad je ovo more. I ne, ovo je planina. Ovo su mora i vidite kako imate u boji kartu. Ovo su na primjer plaže, sve obojene, ovo su ravnice, ako znate geografiju, da to znate. Znate, ali stvarno ova igrica, svima bi vam preporučili jer je predobra. Jer nije samo Boxdog, jer su stvarno prekopirali grad predobro. Ali znate, samo jedino što nisu prekopirali je što ono što imate i u Hollywoodu, iznad Hollywooda, ima i ovdje. Jesu, to isto su dobro prekopirali, ono je Vinewood što piše. Onda, sad nećemo vam pauzirati, jer malo će dugo trajati, ali nećemo pauzirati. Vidite, sad ćemo malo pokazati imate ovdje jedan bajkerski klub, to je dobro. Imate, na primjer, u ovu igrici se vraćaju Lost, znate šta je ono Lost, da Lost, bajkersovna družina, a i vraćaju se oni iz San Andreas, sjećate se oni gangsteri, vraćaju vam se ovdje. Isto GTA 5 se vraćaju. Mnogi ste zvali ljubčasta banda. One ljubčaste bande, imate zelene one bande, znate, ne znam kako zovu, ali eto.
Što je najbolje u GTA 5, zato jer u online-u se možete se ući u neku bandu koji su drugi napravili. Jez, na primjer, crew osnujete svoj, mi sad nismo igrati online, igramo evo samo na story mode, free roam i pokažemo kako to ući. Mislim, znam da ćemo biti ubijeni sad kad uđemo tamo ili ćemo uzeti avion, stik ćemo, možda imati vreme da uzmemo. Ako uzmemo opet će nas ganjati drugi fighter jets, ali eto. Da vam samo pokažemo kako to izgleda. U ovoj igrici je najbolji auto Zentorno. Je najbolji auto Zentorno, to imate online. U online su puno skuplji auti. Jes, puno skuplja su auta, mislim što je dobro online. Izvinite se, nismo mogli snimati online, ali eto, u sljedeći epizod ćemo snimati. Stvarno, ova igrica je nadmašila sve. Jes, ovo je meni trenutno najbolja igrica, nije bolje igrici. Da, jer najbolje što ima... Ne. Znate šta je... Mislim da ću umrit. Ako umro, stvarno bio ovo feel. Bio bi stvarno feel. Znate šta se meni puno sviđa od GTA 4 su napravili da možete kupovati garaže i sve to što GTA 4 nije imalo. Evo, sad trenutno idemo ovo je taj dio gdje ide. Sad moram imati dobar zalet. Ovaj GTA 5 je po meni, ima stvarno smiješnih misija, vidit ćete. Jes, ima stvarno smiješnih misija. Jednom kad morate snimat. Jes, moramo snimat nešto. Vidite, to je ta baza. Sad mi upravo ulazimo u nju. Počinju nas ganjati, vidite odmah koliko nas ganja. Jes. Znači sad ja zaboravim da pricnem za traženje posla. Evo upravo nas tenkovi gađaju, evo tenkova, ovdje se nalazi. To je taj fighter jet. Možemo ukrasti avion, brzo. Sad, brzo, ajde, brzo, ajde. Trči. Ne. Ne, zašto? Ali eto, ne veze, ljudi pokazali kako to izgleda. Evo opet ćemo otići samo. Eto, preporučujem vam stvarno, jer najbolja su misije, po meni je najbolja misija kad morate mučiti jednog to možete raditi s Trevorom i Franklinom. Jeste, to je ovako uzmate čekić, poudarate ga po sve. I morate jednom nacrtati. Moramo nacrtati, na primjer, tetovaž jednom, ružnu tetovaž, je zaletio sa auto i razbi se staklo. To radite sa Michaelom, zato jer vas taj lik što ćete vam nacrtati tu ružnu tetovaž prevario sa ženom. Jeste, vara ga žena s njim. Mislim, super je priča, ne mogu vam pričati, pošto puno ima misija, evo sad ću vam pokazati koliko ima misija. Evo, upravo ću pokazati. Game, replay, missions, evo, ovo su vam sve te misije, vidite. Imate 74 misije. Evo, misije. Što je najbolje i najčudnije u GTA ovim novijima, imate jednu misiju gdje morate se pretvoriti u svinju. To je najbolje na PlayStation 4 i Xbox One. Onda, evo sad ćemo upravo ići opet tu bazu, probat ćemo opet da uzmemo taj avion, ako ne uspijemo više nećemo probati, pošto je stvarno teško ići, ali eto, čekaj. Vidite stvarno kako se grafika poboljšala. Evo ovdje vidite te šume, evo šta je falo da ga zgazi, jeste vidjeli ono? Da. Evo ovdje imate te životinje, tu možete loviti na primjer, odete loviti životinje. To se baš meni nešto ne sviđa. Ali eto, meni je dobro. Onda... Mene je dobro što ste to ubacili. Čekaj. Što ne je bolje da vidite... Evo ovdje vam piše Nordchulend, što znači to je ta planina koja se nalazi pored tu. Isto kao područje 50, evo. Imate onu planinu, znate ovo bi baš liči na ako imate Google Maps, ako ste čuli Extraterrestrial Road. To baš liči na njega. Znate šta je meni iskreno najbolje? Što ako igrate online područje 51 će vam biti zaštićeno i nećete moći ga vidjeti na mapi. Ja mislim Forza Kundo. Da. Evo vam baš liči na taj Extraterrestrial Road, što ima u pravom životu u Nevadi, tamo u Americi. Ako neki ne znaju, idite na Google, Earth tražite, pa ćete vidjeti.
Zatim idemo... Znate što je meni najbolje? Što u moru imate ajkule, što mnogima Jesi imate ajkule, onda ako ranite ako ne odplivate previše, napaće vas ajkula. Što najbolje imate i Harley Davidsona ko motor. Jes, imate motor Harley Davidsona, onda vraćaju se, kao što sam rekao, te baze sa tih Harley Davidsona, motorima, sve tu. Evo, sad upravo idemo, sad moramo šutiti, mislim, ja se moram baš koncentrirati sad. Jao, vidi, evo sad se dešava kad se ne skoncentrišem. Nije valjda mi točak hoće, hajde dobro, nije mi točak. Hajde, molim te sad uspijem ukaz, bar taj dio. Hajde, molim. Idemo. Evo upravo raspočeli. Koji prošli put? Koji prošli put? Aj. Sam da nema tenku. Pa ne, jao! A ne to! Nemoj tako, jao, nismo ni došli do aviona, ovaj nas je hedu. Pa zašto? Pa zašto? Ne mogu da vjerujem. Sad nećemo više ići, sad ćemo malo se brže voziti po gradu i eto. Prebacimo na Michaela, ne mogu više, stvarno. Možda, ne znam, hoćemo li opet otići? A ne. Hajmo opet otići, da probam još jedno, ovo je zadnji put, stvarno. Ako sad ne uspijemo, ništa, I počnemo se pokazat brže ćemo Michaelovu kuću, stvarno je dobra, ali imate stvarno dobre misije. Aj bar je ovo neko brzo auto, ne baš bila spor auta, izabrao sam baš sranje od auta. Čekaj. Mi bi vam rado pokazali sa Zentornom, a teško ga je jako naći, a još teže kupit. Javno, mislim, skupi, preskupo je auto. Imaju neka mjesta gdje možete naći, ali stvarno ta mjesta... Evo je nas ljud na tom kao extraterrestrial roadu u pravom životu. Hajde, idemo. Što najbolje imate i žičaru? Jes, imate žičaru, vidite, tu je ta žičara ovdje, evo, trenuta pored nas, evo, mi smo ovdje, i evo te žičare tu, evo je, evo te žičare, ali ne, sad ćemo to pokazati ako budemo umrli ili ako budemo uspjeli, ne znam, ali vole da umrli, što bi umrli kad možemo mi to, samo se moram skoncentrirati, dobro. Hajde. Stvarno vidite igricu, ja vam svima preporučujem. Ne, super. Ne, da nas je ovaj pokupio, bio bi stvarno film. Ja vam preporučujem svima ako mislite da je story mode dosadan, zadnje misije su stvarno predobre. Na primjer, meni je najbolja misija na Double Little Score, tako zove misija. Meni je ona najbolja. Jao, vidite ovdje. Da. Pregledaj, jao. Meni je najbolja misija... Evo plaže. Jo, ne. To je kad se ne pazi, kad se ne gleda ispred gdje se vozi, eto. Zato se dešava stalno udes na cestama. Eto, to je zato što se ne gleda, zato što se ne pazi na cestu. Šalim se. Meni je najbolja misija ono kad morate mući s Michaelom. Jeste, to ne znam kako zove misija, to smo još jednom rekli. Šta će ja ganjam tvojevo ljubčasto auto, nije sigurno, ne pada mi na pamet, sad da njega ganjam, on neće nići. Hajde bar da ide u tu vojnu bazu, pa hajde, ako neće ići sad ga ganjam. Pa jel, hajmo li znamo, sad ćemo skrenuti. Ima samo jedna meni pogreška što ne možete kad odite na aerodrom uzeti veliki avion. Možete uzeti veliki avion, ali ako kupite aerodrom, ako je teško uzeti. I sad opet. Ne. Dobro je. Ne, skratio sam jedan put, ovo sam namjerno. Nisu skontali nas. Jao, ajoj! Možda probat ćemo, molim ti, probajmo onaj tamo. Dajte, požurimo! Ne, pa Emir.
Sad ćemo malo gledati, evo ga. Zgazga, bravo. Nemoj, ne napad. Drži. Ja, približavam nam se tank. Hajde, ljudi, možemo, hajde. A koliko mu treba? Hajde. Bravo, ljudi. A ne, ja... Uspjećemo, ljudi. Yes! Jo, ne. Ne! Da. Yes! To. Da, Yes! joj. Bravo, ne. E, šta je sad? Da, ne mogu da vjerujem, ljudi, ne mogu da vjerujem. Daj, ne. Stvarno. Ne mogu da vjerujem, ljudi. Ja stvarno otićemo još jednom, ne mogu više, moram uzeti taj avion. Ali kad smo već u ovom području, imate jednu misiju kada morate opljačkat, znate kako od predobra, kad vam Franklin dolazi sa onim, kako, sa bagerom pa vas kupi pred bremište. Ja, to je taj Pelito School. Da, mi zagovori, to je taj Pelito School. Evo, ovako se nešto tu radi u misiji, vi dolazite tu, imate bazuke i pancirke sa Michaelom. Pljačkate ovako banku i tako tu. Ako još jednom umrijem, pokazat ćemo vam ovu žičaru. Ja, ne znam, možda ćemo pokazati, pošto stvarno dug je video, evo već 16,5 minuta snimamo. Da po... Hajde, idemo ljudi, hajde. Poslije ovog pokušaja nećemo više. Nisam više ovo probati, ovo je zadnji pokušaj, stvarno, ovo je sad stvarno zadnji, rekao sam prošli put je zadnji, ali ovo je sad stvarno zadnji. Ali već ovo dosadno malo donijemo kad idemo. Stvarno, malo nam je falilo, stvarno malo, skroz nam je malo falilo. Nego uzmemo malo eto. A trebali smo uzeti onaj nam je... Jes, mogli smo ga uzeti, ali njega je baš teško pokrenuti. Teže ovako, još onako i onoga sporo ide, ono kad nogom lupa po onome da ju se otvori. Se vidi kako je tako da teže tamo onaj cargo bob pokrenuti. Hajde. Što je najbolje imati poslove koje tamo niste imali. Ja, ono možete raditi, na primjer taksi voziti, razvoditi. Prvi posao koji ćete imati je sa... Čekaj, jel tu? Tu smo, još malo. Ljudi, još malo. Stvarno moram ovaj put uspjeti. Moramo, ako ne uspijemo... Moram, stvarno moram. Nema to ako ne uspijemo, moram uspjeti. Stave i vi preporučujem vam da i vi ovo pokušavate jer zabavno. Je stvarno ovo je zabavno raditi. Sada odmah ako prošli put u parking. Yes! Idemo malo. Odmah u vi. Ima malo. Molim te. Yes! Izgleda da me s nisu kontali. Evo tek sad. Dobro, imamo vremena, ajde ako se nekom... Super, ima vremena. Ajde brže, lupi nogu. To, lupi nogu. Ja, to. I sada stvarno... Ako ne uspijemo... Evo ljudi, uspjeli smo. Ja, ne možemo vjerovat. Evo ga, ljudi, napokon. Napokon, ljudi idu. Moramo i pobjeti sad. A što kod ovoga aviona je, na primjer, što brzo se ugasi avion, mislim. Stvarno se brzo ugasi. Zato vi kad ovaj avion vozite bliže zemlje da ne bi se odjednom samo isključio i vi pali. Ja, ali mi mora sam malo iznad, vas početi. Stvarno morat ćemo malo ovako da se nas kontaju. Pored zemlje ćemo. Ja, ljudi upravo vozimo to avion. Ovo je među najboljim avionima u GTA 5. Jeste i... Evo ga, ajde. Ovo je bilo sve za ovu epizodi. A ljudi, evo uspjeli smo napokon taj uzeti avion. Evo ovdje ima tako onaj za koncerte, taj onaj bine, sve to ima za koncerte, super. Evo ganja nas 4 zvjezdice upravo. I ovo
ovo je sve, čekaj, je li ono aerodrom tamo? Je li ovo aerodrom? Nije. Jao, ali nećemo moći stići do aerodroma i ovo je sve bilo za ovu epizodu. Vidim sljedeće, ovdje vidite taj grad, Los Santos. Vidimo sljedeće epizode ljudi. Doviđenja.